Kakasi Students Union, West Chanta Hills District, Khat Khandai Trek Nailur Arjar Puar, Kelamaha Mi Kijai Beriu Karbi, Bat Pulit Nakjala Asam, Bakimdai Satya Ban Pentut, Ne Pendek Kijai Beriu Kasi Penar, Kiba M Basyong Masa Blok 1. Ke Blok 1 ke Bakentop Palat Life Nrutli Kishnong, Kedai Caka Bala Itu, Kom Caka Yakanat Put, Apreng Kejala Meklaya Ba Asam, Bakadai Gawai Nek Nrutli Caka Kibandangi Penbet Yu Put Usam Hakfiz Tu. Usam La Laj Parsing Prem, Presiden Ulong Kijai Beriu Karbi, Bat Pulit Asam, Kibernya Mi Ginong Song ke Blok 1, Lada Kitip Bakiwan siya kecinggilang balum dak inu kunhun halor kamat kaput. Ke nakalang jomi ni kusen ni pendram jor yang kan dijak pengen bersih. Jom produk personal jomi nama kumki produk personal bonsin ni lom hilang lagi. Kalau lagi don kan ada berita juga jaga ni lom hilang banyak bersilap baki hakano bano kya kasyon lan hakagi ko bidon te penban na kaliang ini jai bedro karbi isim kabo habaki wan chakano bano kajingalan kabang ikhat kum kaseng isim kabo penban da kabo berngem bersih da kabo pentrem bat pendik iki produk personal jomi ibasa kita time blok 1 te keruak kabasyai nakalian kasegi ipa syek jai bendro karbi ba nangis kamat keno ka pendik keno ka berngem bat keno ka pentrem yak produk personal jomi ibasa sikit high block 1 nama lada biya sedang kumne nakalian kegi SU hi nyimla pansusnya nyimla pansupai nyiru ihap pansyem la kajong ka kamram Panciam yang jibak klik, yang bijong hidok kisnan, watlah keno bentar, lada mapi pinang berbenyan, lada mapi pinang bersep, lada mapi pinang berpendik, ngiru minang berbenyan berpendik, yang hidok kisnan bijong pi, bat piti biru, bat hidok kisnan bijong biru, hidon, hakini kijaka, jong kaberi kejongi, bakisa kisyong, tidak kalian jongi, nyimla mencupai, nyimla mensusnya, yang kena kejingnya, bat kado-kadoai nak kuat kan kena tak pasyai ba wat ada dai nak kena bentar ban dai dok isnan nyim salian nak kena KSU lada pi kum kejat bandar karbi pi elek pendik si pendik di dok isnan bijongi nama bagi khot nyilum ngilang lagi om mengitmu ban penjuk ban penpai ban pra lene om mengitmu ban dan kena kejing penia per ya kejai bandriu ndre nyilum ngilang kum dok isnan bijongi bantep ya kecingnya kabagi kendu akan orang berjaga kabagi don karbi bolsin hi kecing pedit kawan kalian untuk polis asam kebetulan sedikit ithan blok 1 kibala hatu kisnong pernah ibu itu kan kecing sa pedit jong kisnong khasi pernah dalam situ kenong hume ragi odo klang bersna trep bersna yuru ki habar siu khajana ragi pom diki dia bukan sna yuru betul kamru ki habar siu khajana polis asam ada ki kamagus ia ru aksi khajna ada ki rep jhor ada ki rep kubaw haru banlekit dalom kata polis asam tong khajna bakil le iyo le hat sikiyo prar gidan sejan sedo ru ki habar siu bayar laspa saspa engka bal ada kitip kini polis asam baki beriu dan beratai lawan kile sikicing elang kile sejuai kini sekecing lang bagi khot mereka bagi latih bak kelas lang ni ke wat baharu man put bulsin hi bisa pendik bat ingker paru jaga serta mengalia bahkan pet bah marba kimdei ban pet tang kisnong kibaki tip berteng marba kipun kisnong pernah hagat hai blok 1 bagi tip kita duduk live dulu tadi kisnong pernah kiba ya mar sindak berga asam karbi yang lo kata karbi yang lalu nomor bagi dawa ada jauh bestit nata kala betut ikwa ban penhe di upur jongki ban wantur seduk kisnong penar ban nah nomor ni kedau kejing ku badan junta belum bat kidon ru kisnong karbi kiba mar khap bat kisnong penar bat kitu hibursin ide kinong betut kinong pendik ada kim betut mekiru kitu polis asam bat kide kibru penar kile syakhan muli dan kile syajuai dan kita kejingelang benda kilawan kisah
wan pulis Assam ban barngem gi ram asnong barngem gi nom kit kam snong but teng what but set along a hero what gi ket thek na ki pudik lagi jingri jogi beriu penar besok snong sutoro bakila imon ban ra yang masih ki surah negara lagi imon ban banu belang surah negara kita gi jing snong penar but bursin hi ki pulis jongi pat ki don seneng kimju patio ban hier sikti kisno penar ki bahasa mjing semnonon bahasa pendik berbor pulis Assam ini terpadu di sekolah sarkar mahalia dan bagus di departemen juga bahkan hak di juga bursin dari bahara sikti kisno gidon pun dulu lagi tu kisno red gidon kisno he but bursin ni ki pulis tu kita di negara karya but henry ki bursin ni gijingrat gijing jukte jogiru bursin ni bisa sak jula lagi di beliau karbi tentang kita ni terap belum joki tentang what gijing jukte belum kilat penprak sekali kah joki kita ni jik yang berperan buat solusi kita but kumausan biru ngai kerwo ba yaki pulis Assam ba kunjuru di beliau karbi ba im suruh kita senang benar ba kena ban ibor bermanfaat ngiru ninang ban ibor menrei kan bagi dang lesa subha pungkut no ijing la jongki mar bangiru nimkwa tambah man super ngem mar nimla kan sa pet gijing terha jongki prado prasam jongki di situ thai wat kwa bahkan poe ke por bangi jong snam mar poe kata dari le nimkwa banjam kita jinja tes kowe ba ki blokon sti ki hap hodo lai la kamo dan ki ila kasle mentang dan jumlah loi ila liang bat ni daloi bat sowe daloi kita mina gani ki benai baar kelabang ke ila kalabang nang tulut ke bal aja na du usah bagi tini put ja no daloi labang nang tulut da ho benai baar jom muslim la don program hati sedang lamarang bahalapan sekilo si em jom JHNC bat UMC bat ngaruh ladungan ngalak seki bahkan JHNC kelak muncul yo doloi jogi ilaka labang nang tulut bagi ajit yo doloi acting doloi handai hidup bertapat bapla kalau beli ke JHNC kamlak banai sanat yo teu doloi mar jin bagi layo lojong doloi kilayo ban register lagi cekah di puta jogi iki lingha betul jogi badar disebut thai kilayo ban register ling bagi sanat doloi ndai kerpadu ke JHNC pas ngapaban doloi ban ai ikesanat yo doloi baka bagi beliau jom dabang nang perut kilajir bat kilon huduk la beliau tu gisno kila muncul yo boy aktif doloi bat handai ke JHNC bat hadu mata kampan laban ai sanat lagi kerpat lagi hasil ke JHNC baka sahawan anak sanat yo doloi kena bakan persuk ikitu nok sok sinong situ kinyo dan register ikijaga kita pilih hal betul bahkan makin yo nang hamno sebuah sangkra rawan kan kumpulong menta seasam pimham semai karya pimham kidam sak go undum ndai gibriu satu ketan gibriu penari ikwa di bandung sport karya dari lero kipwa benda seasam